Karbianglong along Rongkyang Karkli. Assam Governor Jagadismukhi Karbianglong ng Humreji. Prikerapong deng Assam Nepali Sahitya Sabha Mayalong Karbianglong Terminus Council CEM lapin Arisang Hotum Chitongdun. Kardom news time along penili thare chisong tero number tang ton pen arjik tham arkoi ni pai pho arni Karbianglong pen West Karbianglong district along Karbi Aron Barim anim kirip ongdong arong arata tum pen arnam pen hirjumi kelong jiaphan pen chinglok choklem chodam chujor cholak rong rup along avura krem pen amparta ongdong ason pen piningkane sik joyke joyphan pen kedo dunlong jiaphan rongkyar karklipon padu. Kidamtang aningkan anason na taxi piningan ingkanta Karbianglong lapin West Karbianglong pen an parata along Kaprega district along Karbiaron Barim anim ke kroy ongdong hawarlong Rongkyar Karkli dun rong rup along piningkan isik choklem chodami amo chinglok ason tin kemisen asailong an katikup kavidet jiaphan arna mehurjumi kursar tumpen hangponlo Rongkyar Karkli duna hawar tin arong rup along ta ongdong amekar sarlar tum kachito duna birta nangle arong tinahawar tin pen sitami pining arong Karkli kemisen aputhak pherangke tumpen birta nangpali. Non kevangji arkoya chikluni pai sir kep arni Assam Governor Jagadismukhi Karbianglong rong supi dipunang Humreji pusi pherangke pen kat news long birta nangle. Manpeng kedo Assam Governor Jagadismukhi apan Karbianglong Terminus Council bitung pen kedamtang suri hini rakretok seningkan pai kunia chikluni pai hini arni Governor Resident Guwahati Raj Bhavan along Assam Governor Panchetong Dam Assam Governor Pankachetong Damahut Karbianglong Terminus Council CEM tuliram rong hangpen Karbianglong ng Humreji apan kachuning rida mateng pen arkoy ni pai sir kepen kep arni nini aparman Karbianglong ng Humreji pusi birta ripdunlong. Bitung Rengthama constituency muasong Gorkha rong along Plikebra Phuangdeng Assam Nepali Sahitya Sabha mai kapaman pona birta arkoy ni pai pho arni kat news along birta nangle. Plikebra Phuangdeng Assam Nepali Sahitya Sabha mayalong CM tuliram rong hang aluhi sarpo manpen chetong dun lapen Karbianglong Terminus Council bitung Chairman Horen Singh B MEC atum Mongol Singh Timung Prabhat Chandro Taro penamparta Central Committee Nepali Sahitya Sabha mai Puheri Gajurel Central Committee Bidisar Ruthar Barel bitung VDC Chairman Ramson Rong Piben Chenglok pinan kit higiding atum chitong du CM rong hangpen mai long loke Charlie mate loke thek nang cha kinang soda puthak lamthe jaipon lapen Karbianglong Terminus Council bitung atum pen suri hinira trainer kebaning kana parman Nepali calendar sitame alang litma reading pen ingpu pon pusi birta long normalom so pora pandhina parman birta moington panik sene. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio visual teaching aid with projector, Smart Class Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature facial, signature galvanic facial, signature Auraledas facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet,
Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Karbi Anglong laban West Karbi Anglong along Rongkel Karkli. Assam Governor Jagadish Mukhi Karbi Anglong ng Home Regi. Brigadier Rapong deng Assam Nepali Sahitia Sabha Mayalong Karbi Anglong Temnes Council CEM laban Ari Sangho tum Chitong Dun. Kardom news time along penili thare chisong tero number tang ton pen arjik tham koi ni phai pho new Karbi Anglong pen West Karbi Anglong district along Karbi Aron Barim anim kirip ong donga ronga rata tum pen arnam pen hiljumi kelong jiaphan pen chinglok choklem chodam chujor cholak rong rup along avura krem pen amparta ong donga son pen piningkane sik joyke joyphan pen kedo dunlong jiaphan rongkel karkli pon padu Kedamtang aningkan anason at taxi pining aningkan ta Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong pen an parata along Kaprega district along Karbi Aron Barim anim ke kroy ongdong hawar long rongker karkli dun rong ruba long piningkan isik choklem chodami amo chinglok ason tin kemisen asai long an katikup kavidet jiaphan arna mehurjumi kursar tumpen hangponlo rongker karkli duna hawar tin arong ruba long ta ongdong amekar sarlar tum kachito duna berta nangle arong tinahawar tin pen sitami pining arong ker karkli kemisen aputhak pherangke tumpen berta nangpali Dehenamo pipothot berta long lang tulong Karbi Anglong along ri aphan pinang analong ri atum serang long po jok kayamat tak nang keparlo jiaphan chingkrak dak anpinlo athema Karbi Anglong along ri along pinang an ador kedo asonamong ilitumalong do setaminon lahai ilitumalong kelong pon ador kedo asonamong nang jumbom tanglo Lasinon pende ilitum chelang dunde pulote lahai serador thak thak asonamong moapi ilitumalong pen kelong aston abangke avedet po Lason si koila pinangan adimalong akele aron repen kipur kanghu theglong langmili koila mati dimasa klurdung ahawara long pen ajowang kari hum pharo pharo sose aron repen kipur kechor kanghu pon theglong lahai aputhak prabjin pen sai kepang ton ji aphan Karbi Youth Organization lapen United Lumbachong Development Committee asonga tumpen Karbi Anglong Deputy Commissioner aphan panong pen pinpur aloe pang ADC Junmoni Sonowal arideng arkoi ni phai pliarni pajer ponsi puthot arkoi ni phai pho arni along banner poster kapabona sai kedeng theglong Prabjin pen koila ke phur kanghu kangton sarak jiaphan kewayo kongchun bang sim teron lapen ULDC kongchun bang Mongol Singh timunga tumpen ke khamkhe asai kachepak lang pona berta karni salong nangle Arkoi ni phai pho arni ada porphai troka porpen denarong rongkelan timung arong akurusar amekar atum rongker karkli aklam along palidam si karkli ka phejo asai pangching ponlo Karbi Anglong ang kang hawar tin arong rup along Karbi Aron Barimanim ke kroya radatum arna mehurjumi pen chinglok ason asai mo along choklem chodam kimisen japan kardom kardia sai pachun ponlo lapen aparta rongker karkli pon along mesel alam theche parai ponlo rongkela na mekar manik rong pi pen rongker karkli aputhak klar dak pen than pachini ponlo Nilitung pini labangso than rongker long arti dozot kechi parai ponalam the bangke sorkar along ningkan suri nira paru roxia ningkan pen nilitung kehang kemang pon rong kera bandrio war pen chenglok maru marampu arwi puner ipune punilitung kehang do non putela sobang chuni kelang lasi labangso kipa chunje phan pini nalitung kado weta theglong lo ladak rongkelan timorong lathan rongker adoana long kusonsi ke doloma jo inglong sonsi buchom si ke do
lasi laso pacik klaim dia phan nili tung kabor ido kita sorkar tung bang labang so bang non pute deng pon pelang lasi non do mom sorkar tung sitame alang itu aning kang sampai rong khalan timung rong phan penora alang itu laso pacik klaim dia asa wainang piasonte pen maru maram asa wainang piasonte kusi nili tungke pini rap isi hidung ardi hidung ke parai pon alam theke lahir ihen Pini news time में बेरटा बंग केला पॉइंट से कैंटन पोनिकलो लाइन बम तक कार्ड न्यूज़ चैनल दो मीट हैक में कोरंग थू